Assalamualaikum and good evening. Welcome to Membebe Podcast. So I'm Azim from New Zito. And I'm Han from New Zito. And this is our Second session. Second season. Our first episode. First episode. Yes. 最強プロダクション Part 2. Part 2 of Yes. Raya Edition. Yes. Yeah. Raya edition. Raya Yes, edition. yeah. Okay. And we are back with our guest, Mr. Fit/Flair and his team, Ash. Ash. Welcome guys. welcome Welcome back. guys. Thank you. Thank you for coming. And Thank you. then Thank you for having us again for part 2. Kalau korang perasan, part 1 dengan part 2 baju alternate. Yes. While he's Suka. wearing baju Melayu, all of us wearing jersey. Yes. Alright, Azim, shall we continue our last week topic? so yeah, last topic was where was it? I think it was Well, we done with the introduction there. So So I think we did that with Flair part. Now we should ask. okay. Yes, yeah. So Ash, Hmm. okay. How does it feel to be in Revox? You know. And how is it your first time joining Revox? Okay, Revox ni dia rasa macam family kedua bagi saya. I see. So kalau datang kawasan Selangor dengan KL, geng ni lah jumpa. So rasa macam It's like a family bond. bond. Bodek tu, bodek. Tak adalah. Gerau. So agak bersyukur lah masuk dalam Revox ni. Sebab sebelum ni tak terfikir pun nak masuk mana-mana group. So tiba-tiba dia ajak kan. Siapa yang ajak? Nas dengan Intan. I see. Alright. Okay. So you start with the Reeboks lah. Memang first. Start dengan Revolt. Tapi sebelum start dengan Revolt tu selalu main dekat BBM ke lah. I see. Yalah, we join the BBM tournament everywhere lah. Okay. Betul. Okay. And then let me see. Any questions? Do you have any questions for him? Aku pun sebenarnya newbie lagi. So macam tak ada benda kan. Nak tak ada benda yang menarik. Tapi he is one of the elite team. And also a tough rival also lah for us. Saya biasa-biasa je. Bagi saya asalkan saya bagi kerjasama untuk diorang, memudahkan kerja diorang, okey je. Tengok dia punya combo unpredictable and then bukan biasa combo kita tengok. True. Totally different with his style lah. I mean, they got the data analytics for Beyblade, you know. Sebab saya ni memang suka stats. Sebelum saya start main Beyblade ni, saya main Pokemon. Bukan yang kad tu. Saya main Pokemon yang VGC. Biasanya dia buat kalau dia buat event, dia sekali dengan TCG. Kat mana? Last aku pergi Tahun ni ada tak? biasa je. Bagi tahu nak pergi. Kau ada Switch ke? Ada? Bukan pasal ada Switch, aku nak pergi observe, nak tengok. Dia akan buat sama time dengan Master Ball, Ultra. Okay. Dia akan ada. Okay, faham. Just So cari kau je. akan join yang tu lah. Aku pula yang ni kan. Tanya. Aku dah lama tak join. Then ask later, I don't know nothing about Pokemon. I mean, both of us know nothing about Pokemon. Tak apa. It's okay. Sebab Pokemon, he's talking about VGC. VGC, we call, maksudnya video game Competition. Video game. Competition. So if you kalau you ada Nintendo Switch, lepas tu you main any game Pokemon yang guna Nintendo Switch, tapi you kena ada Pokemon Home, betul tak? Betul. Tapi sekarang ni dia dah bawa keluar game baru.
Legendary Pokemon Zack Champion. ni. Oh, Pokemon Champion. So, So, Pokemon Champion dia boleh main Switch mhm, dengan telephone. style. So, technically, dekat Switch kan ada beberapa version of Pokemon punya game. So, semua Pokemon yang you tangkap tu, you boleh pergi hantar dekat satu apps. Lepas tu, so kat dalam apps tu, semua Pokemon daripada different game yang you main tu, you boleh letak kat situ. Oh. Tu you bukan, ni lain. Ni yang Switch, Nintendo Switch yang main macam ni. Then dia pergi mana boleh tangkap lah. Game konsol yang kita ada storyline, pergi ada story, lepas tu kita tangkap Pokemon, lepas tu kita train, bagi kuat lawan. Lepas tu bila dah habis main tu biasa akan ada rank battle kan. So mostly training situ lah. Mostly VGC dia fokus pada double battle Pokemon. So saya selalu bawa Inteleon. I see. So now still playing ataupun dah tak ada main Beyblade saja? Saya tahu apa yang meta, cuma tak main. Cuma tak main lah. Dah interest dah pergi ke Beyblade lah. Tapi kadang-kadang pergi main balik lah. Dengan game baru tu keluar, mungkin tunggu yang phone version. Switch tu ada lagi tapi malas nak buka. I see. Kalau phone tu mana boleh buka. I think previously we talking about dia punya web developer. Yes, he's the web developer. Kan? Yes. Dia tak masuk kan sebab tak masuk. so he also one of the web developer for Beyblade punya apps. Tak ada, bukan app. Sikit. Yang tu. Kan setiap what you call that? Yang simple. Beyblade stat calculator. Oh, okay. Calculator. Calculator. Hari ni saya ada buat update kak. Saya ada buat 3 version untuk API sebab CX dengan CSS Pen dah ada kan. So saya buat 3, satu untuk BX dengan UX. Tapi UX sekarang pun macam ada kena update juga sebab dia dah buat integrated Beyblade dengan Ratchet kan. Bit ya. So nanti pun dia akan tambah lagi benda tu. Promote sikit apa dia punya address. Dia punya Address tu tak ada lagi. Tak ada. Kalau nak kena text dia. Kena bagi tahu dia, Ash, aku nak build combo ni. So apa kalau combo ni apa dia punya result calculation dia. Okay guys, if you guys interested, comment below, look for him ya. Kalau ada orang tapi last time I can access what? Tu orang lain punya kot. Saya pakai local. Saya run dalam local, maksudnya dalam laptop saya je boleh run. Tapi kalau previously I ada access. Boleh. Bukanlah long time kira awal-awal dulu masa ni. Oh, yang tu yang online punya tu. Online mana? Yang online tu online punya. Saya punya tu sebab saya tak puas hati. Yang dekat online tu. Itu online you punya juga. Kan, orang lain punya. Online punya. Sebab saya tak puas hati, tak ada update baru. So you buat lah sendiri. Betul. So hari ni saya bawa update Bullet Griffon dalam saya punya calculator tu. So saya dah boleh tengok Bullet Griffon headstyle. Wow, okay. Tu lah, saya tak bawa laptop so nak tunjuk. Siapa yang interested boleh PM. Yes. Ash. Or you can comment down below. Help Ash, I need your data analytics. Tiba masuk lah. Tiba kena ajak masuk syarikat lain. Alright. So, since we're talking about Beyblade already, I would like to ask, what do you guys think about the new CX Expand? Those 3 releases. Yeah. Bahamut Blitz, Night Fortress, and one more Ragnarok. Yeah, these 3. I would say new version of CX. Yes, because it separate Expanded. Expanded. Yes. BX, CX dengan UX expand kan. BX expand macam tak ada masalah sangat sebab dia just The metal in the middle, right? The metal in the middle. CX bukan CX, UX expand just mostly pattern dia akan Beyblade gimmick, right? Not gimmick. Pattern dia Beyblade akan integrate dengan Ratchet. I see. Sebab kalau tengok dekat Hasbro punya tu ada 2 lagi kan. Yes. Dia yang tu pun tak ada Ratchet pakai. So mostly kalau meta orang akan beli lah, tapi
kalau dia bagi dengan beat yang okey, macam Bullet Griffin tu bagi Hexa kan. Yes. Orang mungkin akan beli untuk Hexa. Tapi kalau Bullet Griffin tu okey, main sekali lah. Yes. CS Expand lah. CS Expand mungkin pening sikit nak pasang. Sebab dia pecahkan blade tu kepada 4 part. Yes. Overblade, Beyblade, Sisbane, right? Tapi agak unik lah bagi saya sebab boleh experimental dulu. So buat masa ni ada 3 je. So dia punya combination pun just Macam itu je. macam situ lah. Tapi kalau dia akan bawa keluar, contohnya lah Overblade yang ada besi tiba, mungkin yang tu akan jadi meta. Mungkin. So paling berat sekarang ni adalah Break daripada Bahamut. You mean the Overblade, is it? Yeah, I mean the Overblade. Yang untuk yang metal blade tu yang paling berat memang confirm lah Blitz. Lepas tu Assist Blade tak cakap lah, orang akan pakai heavy. Orang pakai heavy ataupun ya Okay. wheel. Sorry, aku tak ada wheel, so masih mencari. Tapi Nanti ada tu banyak. kalau ada orang nak sedekah boleh tak? Okay. Comment down below. If you guys want to sponsor, I will. I look for Ash. Okay. Sponsor wheel. Not sponsor lah. Like if you got like used or like brand new or cheap one, comment down below. Yeah. Okay, lepas tu mostly orang akan target kalau CX ni main ratchet rendah dengan part meta yang rendah. Sekarang ni low rush lah. Ataupun dia nak buat dia tebal. 760 dengan level contohnya. Tapi aku tak rasa orang akan main elevate. Sebab yang tu just orang akan letak dekat left. Confirm letak dekat left. Alright, Azim, Fit lah yang nak tanya. Ada orang cakap apa main Beyblade ni lebih pada luck. Menang tu. Yeah, I know people keep saying it's 50% luck, 50% skill. What do you think? Tapi you think ada skill membantu, perlu skill lebih penting ke? Combo penting ke macam mana? Luck tu sebenarnya kan for me Beyblade is 100% physics. 100% fizik. 100% physics. Means Means 100% physics. It started from the combo build itself sampai during the battle. So luck tu kalau I cakap orang kata luck tu maknanya dia tak faham Beyblade tu apa. Means they just playful. Ya, sebab orang cakap alah senang je kau pasang lepas tu tarik je lah, lepas tu dah. Kalau kena keluar tak boleh. Sebab it is physics. Sebab launching power, launching technique, combo build. Lepas tu you drop dekat mana dalam stadium? You drop tengah, atas, tepi, kiri, kanan. Dan opponent drop mana? Atas, bawah, tengah, kiri, kanan. Opponent tarik macam mana? Launch straight, tilt, kuat macam mana and so on. So it's 100% physics. analyze. Sebab tu in advanced level, even intermediate level pun ataupun season blader, masa judge cakap show your bay, time tu kau sepatutnya season blader kau dah faham setiap parts. So bila dia combine parts based on dia punya combo, kau dah tahu, kau kena tahu apa Beyblade tu punya karakter. So from there, within that split second sebelum judge announce blade is ready, 3, 2, 1 go shoot, within that split second kau kena fikir kau nak tarik macam mana, kau nak launch macam mana, kau nak kuat ke, slow ke, kat tengah, bawah, atas, kiri, kanan. Sebab kau je yang tahu combo kau tu punya karakter macam mana untuk menang opponent punya combo. So luck tu, kalau dia kata luck tu maknanya dia tak hati main. Those people out there, I totally agree with it. Flair. Kan? I mean now these days school, I mean like I've been to few Beyblade workshop in school. Before they let the students play Beyblade, they teach STEM. Then only they allow to play Beyblade. So like damn, they need to teach that, then only they allowed to play Beyblade. So No more luck.
Tak, this is technical and tactical. It's very technical and tactical. Orang tak tahu main je, terlah. Even lepas kau build combo pun, kau kena practice combo tu dengan teknik yang kau dah belajar untuk kau faham karakter combo kau tu. So bila kau nak lawan, then kau boleh decide kau nak launch macam mana. Tak semestinya kau launch kuat kau menang, tak. Siapa kata launch kuat menang? Tak. Silap kau launch kuat kau yang kalah. Sama ada kau yang pecah, kau yang keluar sendiri, Keluar sendiri tu. atau kena tendang. Betul. Then banyak orang banyak orang bila saya borak bila dia macam komplain lah kalah lah. Macam kenapa kalah? Tak, aku kena tendang, kena extreme finish. Okay, so masa kau lawan nak extreme finish tu, masa kau lawan combo yang kalah tu, apa strategi kau? Tak. Strategi apa? Aku tarik je lah. Aku tarik sengit. Dia cakap aku tarik sengit. Okay, kau tarik sengit. Apa tujuan kau tarik sengit? Supaya dia pergi kat rail. Okay, dia pergi kat rail. Then apa tujuan kau tarik sengit pergi kat rail? Faham tak? So maksudnya dia punya jawapan dia sepatutnya macam ni. Okay, opponent aku dia pakai attack beat which is rush. Lepas tu layer dia shark skill contoh. Okay, so aku pakai Wizard Rod Hexa. So secara logiknya Wizard Rod Hexa ni is a stamina play. So kau memang confirm menang stamina. Rush is an attack play. So in the end dia akan kalah. So sebab tu aku decide untuk benching launch orang panggil ataupun tilt launch. Lepas tu tarik, make sure jatuh dekat tengah dan dia akan reverse ke belakang dan reverse X supaya aku boleh defend, aku play defensif, tak kena blade, biar rush shock sendiri sampai dia habis stamina, then I will win. Faham tak? So kena ada that kind of strategy. Then barulah kita boleh cerita yang Beyblade ni tak ada luck, bukan sebab luck. It's a 100% strategy. You need to decide. So tapi again memanglah aku cakap ni macam terror kan, tapi again benda tu is back towards practice lah. Kalau kau tak practice dengan launching yang betul, kau dah tahu macam mana nak buat tapi launching kau salah pun tak jadi juga. I mean, it's Beyblade, you know. Anything can happen. Tak, tapi benda ni practice lah sebenarnya. Betul. Saya setuju dengan dia. So Ash pula kalau saya rasa kalau nak main Beyblade ni kena pakai combo meta je. Dan kena big spender untuk Beyblade parts ni. Kalau secara economically lah, kalau nak orang tu nak membeli dengan bijak, akan terus dapatkan meta punya part lah, meta punya part. Sebab tapi kalau orang tu nak experimental, nak dapatkan combo yang unik pun boleh. Setengah orang nak buat combo unik, so bila orang tu datang, oh dia pakai benda ni. So what your suggestion kalau kita nak control on the budgeting nak beli Beyblade? Meta terus pada meta. Tapi sekarang ni Wizard Rock dengan shark skill dah payah nak cari. Ya, mendunia tapi payah nak cari. So yang meta sekarang saya rasa yang Nak pakai Meta untuk menang ke ataupun macam mana? What you think? Tak. Sebab kadang-kadang yang tak meta pun boleh menang. Yang tu lah. Dia kadang-kadang orang dia bentuk kat macam brief. Grand brief bentuk dia macam tu kan. So kalau orang tu pandai pakai, dia akan boleh menang lah. Dia mostly yang no meta ni orang tu kena pandai pakai. So basically back to the skill and also the technical. I mean, certain people like they still don't use the latest CX. They still remain same combo. It means they already believe their combo is already the best already. But certain people they're still not confident yet because their combo is still bad lah, good lah, but they still not confident it's the perfect build. So I see. Kinda hard to see these people lah. This is my take lah. CX belum habis. So the end game untuk CX jauh lagi. So CX yang dah ada sekarang ni memang tak cukup S tier untuk beat the other UX dengan BX. Sebab
Sebab banyak lagi parts yang dia orang tak keluarkan. Based on sebab I main Burst. Tapi I start lambat. I start from Super King. Kejap, Burst ada, I think ada 9 subgen. Single layer, double layer, God layer, GT, Super King, DBBU 7. DBBU, yes. Okay. So, I start Super King. Masa tu Beyblade dah start besar. Lepas tu, yes. Yes, and Super King is the only Beyblade yang totally different than all Beyblade yang ada dekat even sampai X. Sebab dia dulu kita orang masa Burst kita panggil Dis kan. Super King is the only Beyblade subgen yang macam X. Dia klik. Apa dia panggil lah? I tak ingat dah. Dia macam pelik lah. Dia bukan Dis lah. Dia special lah. Sebab daripada single layer sampai ke BU, Dis. Super King je bukan Dis. Which is tak boleh masuk dekat mana-mana tak boleh masuk dekat mana-mana burst yang lain. If I'm not mistaken, sparking kan dia layer and then this is hard thing to burst, right? Is that the thing you're talking about? Yang tengah-tengah tu, dia punya ratchet tu. Apa nama dia? It's not this. It's they literally after the layer. Oh ni, driver. No. It's the thick thing that covers together with the layer. Yes. Betul. Ya. Lepas tu dia ada chip atas kan? Yes. So to be honest, on CX I am expecting dia akan jadi burst. Dia akan makin besar. Dia akan habis pergi ke BU. BU besar kot. Besar ni. So kalau ambil balik X yang sekarang, even CX pun still tak sebesar burst yang final. Burst lagi besar. So sebab tu I cakap I tak nak main X. Sebab X Kecil cuma lah. Alah apa ni? CL pun stay kecil kan. So dia tak ada feel lah masa mula-mula main lah. But standard lah. Masa UX dengan BX dengan UX mula-mula keluarkan, mana ada meta sangat. Maksudnya mana ada yang betul-betul powerful kan. Sampai sekarang baru kita banyak parts. TT ataupun opportunity bagi peluang untuk design parts. Okay. Beyblade. You nak macam mana? I'm a stamina player. Oh, I punya imagination I'm a balance lah. I'm a balance type player. I akan minta satu layer yang almost like Wizard Rod. Saya stamina user ni. Yeah. Tak. Dia stamina plus defense. Stamina. Basically Wizard Rod lah tu. Tak. Clock pun dah ada. Stamina right. Tahu lah, tapi you have to remember, I Wizard Rod main dengan Rush. Oh, yelah. Okay. Dengan 060. Wizard Rod 060. Like want to counter attack lah. Tak. Ini kita panggil anti-meta. People like use stamina lah. So, kalau macam I punya combo kan, I punya combo technically semua anti-meta. Cuma I kena tahu placement 1, 2, 3 je. Sebab placement 1, 2, 3 pun sebenarnya main peranan. Sangat main peranan. Sequence lah. Yes, the sequence sangat main peranan. And then susunan 1, 2, 3 first game dengan susunan 1, 2, 3 after shuffle second round tak sama. Susunan 1, 2, 3 first game kita kena kenal budaya player. Susunan 1, 2, 3 after shuffle kita kena hafal opponent punya bay. Sebab dah show your bay, betul tak? Cuti tu dia kena hafal dah. Level shuffle bila kita dah tengok dia nak pakai mana. Yes. Tapi bila kita dah hafal, kita kena predict pula points kita berapa. Lepas tu kita kena predict pula dia akan keluar apa untuk kita counter apa. So Adi, Ash pula, your imagination apa? Aku tak jawab soalan pun kan? Tak apa. You hoping that TT boleh keluar this kind of parts ke? Harapnya dapat overblade yang lagi berat lah. Oh, boleh berat tu. Mungkin macam heavy. One between the main blade. Yang the CX expand. The CX expand. So yang besi tu. Yes, di situ. Oh. Lagi kan. So kalau dia dapat bawa keluarkan yang lagi berat, mungkin orang akan pakai combo dengan wheel, combo dengan heavy.
Lama-lama CX pun jadi macam apa DBBU. Burger Beyblade. Banyak gila layer. Ya, apa imagine Burst Burst era Aku rasa ada 9 parts. Kejap. 9 parts. Yes, dia ada chip. Dengar chip, armor, layer. Chip armor layer, lepas tu chip armor layer disc. Lepas tu ada disc punya luar. Lepas tu ada driver, lepas tu driver tu yang beat lah. Lepas tu driver tu ada lagi attachment kat bawah. Tu je lah kot 7. Okay, so we almost end of the podcast I already. nak tanya drama sikit loh. Nama sikit Drama. Okay. Then you ask one funny question. Recently kan, yalah kalau kita Beyblade community ni macam-macam. We have people, places, tournament kan. Tapi kalau ada drama sikit ni kan, dia bagi hype sikit lah. Spice. Okay, speaking on that, So recently, I want each of you to give me your hot takes of Beyblade X. Hot takes, yeah. Hot takes tu apa? Basically like Confession. confessions. Confession. Aku rasa the whole part 1 and part 2 aku dah banyak gila confession sebenarnya. Aku tak ada. Maybe you can confess something. That's okay. Kau ada? Sabar bagi aku fikir, kau jalan dulu. Jangan tengok aku. No, it's a simple hot takes or confessions about Beyblade X community or about Beyblade X maybe itself. in a positive way Yes, atau yeah. Aku terlalu positif untuk ada benda yang negatif ni. My hot take. maybe you want to address something kan? Okay, for me is my hot take is this Beyblade X. Everyone is just so competitive until I get too tired. That's all. Yes, that's my hot take. Maybe aku boleh bagi pesanan ni dekat the whole Beybladers and also orang yang baru nak main. Okay, ni deep sikit lah, which is aku nak practice pun susah sebenarnya. But it's a good practice. Okay, energy kita tak boleh nampak, betul tak? Okay, for you to have your Beyblade dengar you punya cakap you nak apa, you need to have a positive energy towards your combo. Positive energy against your Yakin combo. lah, yakin. Yakin, positive energy. You mean trust your base spirit lah. Dia macam macam anime tau. Okay, tapi korang tengok anime yang Beyblade X tak? Yes, yeah. Okay, kan ada satu Bladers perempuan tua yang samurai tu. Samurai Shadow lah. Shinobi. Shinobi Shadow. Okay, apa dia punya power? Predict future kan? Yes. Korang benda tu real doh. Benda tu real. Okay, dia macam ni. Korang dah prepare korang combo. Korang dah practice combo korang. Sebelum judge panggil nama, korang dah ada that imagination yang korang kena menang. Sebenarnya. Korang macam, so bila dah duduk, sebab tu aku start mana-mana orang aku lawan, aku akan salam, aku akan senyum, aku akan greet. Sebab aku nak channel that positive energy tu. Aku tak nak muka masam. Because certain people like So kadang-kadang positive energy yang aku channel tu pergi dekat opponent. Faham tak? Macam sebab kongsi sportsmanship lah. Yes, kongsi sportsmanship, tapi positive energy aku pergi kat opponent. So opponent yang positif, aku yang down. Asal je tu lah. Sebab tu aku cakap benda ni susah nak practice. Benda ni deep sikit, dia susah sikit nak practice. So kalau kau tak boleh nak kawal emosi bila kau kalah tu, lagi-lagi kau tarik engkau yang keluar pergi ekstrim kan. Dia punya down dia tu, so bila kau down, positive energy tu pergi ke sana. Sebab kau dah salam dia. So technically energy tu dah transfer. So bila kau interact dengan dia, energy tu dia dekat situ. Kau judge dengan dia. So bila kau yang down, dia yang naik. So untuk kau control tu, you expect combo tu, you expect memang you boleh dapat.
2 point, 1 point, dia get point. Ha. Tiba you lah kena nak. Ya. A bit of ni lah. Ya, dia down. punya kecewa tu kan. So susah kau nak maintain that positive energy. Betul. So yes. Practice lah benda ni a bit spiritual I think. Spiritual. Ash pula, anything you want to address in community or Yeah. clan Hot takes, or during tournament? hot takes, a confession before finish. Ni macam confess kat orang tu. Tak ada. Anything, yeah. I don't know. We here to have fun. Yeah. Yang paling penting adalah sportsmanship lah. And benda ni hobi. Jangan sampai kita fokus pada hobi tu, lupa pasal tanggungjawab sebagai seorang human ya. Kalau agama Islam, tanggungjawab sebagai tanggungjawab sebagai hamba Allah lah. This is very deep. Dan kalau ada keluarga, kalau ada keluarga pun janganlah sampai terlalu fokus pada hobi, lepas tu sampai tak baik. Ada je orang macam fokus, aku nak main bibit. They forget about the stuff. Yeah. Biasa. You have to balance life. Yes. And with your normal commitment works and all. Kerja kan, kerja hakiki, family, everything kan. It's happened, I seen. Dah pernah berlaku dia sekarang kan. What he addressed true. True. So, last. I just want to share. Intan selalu cakap, alah, Fit kalau datang, kalau dia kata dia datang nak support, mesti dia menang. Macam, like for example, macam X-Titan hari tu, I memang tak plan nak datang. Lepas tu kebetulan macam, I got time, so I can datang lah. Datang to support lah. Sebab since my team is there, Thank you. datang to support kan. Macam, okay, datang support. Nak main fun. So, memang, I tak ada pun mindset yang I nak menang. I punya mindset is, kalau kalah is fine lah. Tapi kalau menang, okay je. But memang, the whole day tu, memang I tak ada pun rasa macam marah ke apa ke. Memang santai je. Kan 7 game kan second day. 7 game. I kalah 2 game. I menang 5 game. So I pergi top 32. So bila pergi top 32, dia dah jadi macam dah kena main betul ni. Lepas tu sampai top 16, dah kena main betul ni. Top 16 I kalah dengan champion. I kalah dengan Hafiz. Dia kalah dengan I. I dah nak menang lah. I dah nak menang 3-2. Lepas tu final match tu I pakai I lead 3. Final match I pakai ni Wizard Rod 160 under needle. Right. Dia pakai Wizard Rod juga. I tarik masa tu memang mindset macam aku boleh menang ni. Memang overconfident. Tapi overconfident tu tak datang dengan positif punya spirit tau. So I tarik kuat gila, under needle tu over finish. Mungkin kita kena main tu So kena for fun. aku kena continue santai. Jangan terlalu nak menang sangat. Tapi even though I macam tu, each time I keluar show B, each time tu I sentiasa practice I punya tactical. Maksudnya nak launch macam mana, B dia pakai apa, sentiasa kena ada. Sebab benda tu you need to have that practice supaya benda tu dah terbiasa. Kalau you tak practice, you main santai, you just main tarik je, tak boleh. Nanti you terbiasa je lah, semua benda tarik je. Masa memori. Masa memori lah. Okay. Alright. Back to the confession. So recently we have a confession in the Facebook. Beyblade X Confession. The Beyblade black page. confession. Specifically for confession in Beyblade in Malaysia. Yes. So what do you think? Is it really to have that kind of page or Sejujurnya okey je untuk ada benda tu. Dia macam mana, dia memberi extra colours. So you like the salt lah basically. Ya, tapi sebenarnya kan okey je, tak ada masalah pun. Macam how to explain lah. Dia kena balance. Dia memang kena ada yang bagus, kena ada yang tak bagus, supaya yang bagus tu tak delusional dan reflect benda yang tak bagus tu, whether apa yang dia buat tu betul ke tak. So it's fine to have that as long as Saya rasa tak ada apa-apa harm to the community pun. Paling-paling pun kalau korang bosan, korang buka Beyblade X Confession sebelum tidur boring, nak gelak-gelak, buka lah baca gelak-gelak. Lepas tu baca komen, kau gelak lah kau orang tu kan. Tapi jangan. what do you think, Ash? Saya tak suka
Sebab dia macam mengumpat belakang orang. Too much Too negatif. much negative. Tapi kalau benda tu ada positif tak apa. Tapi kalau semua orang dah masuk situ nak kata benda buruk je, apa function? Sakit hati je. If I'm not mistaken, kena post dekat admin yang post kita tak boleh post kat dalam tu kan. Admin yang kena post kan. Okay, so boleh jadi Ash, dia ada, sebab benda ni dia dah bukan one way communication tau. This is not even a two way communication. Dia dah ada communication orang tengah. So aku bagi tahu kau, lepas tu kau post kat group tu sebab kau admin. And tak semestinya, aku bukan nak cakap admin tu tipu ke apa tak semestinya apa yang aku bagi tahu kau tu kau faham sebiji apa yang aku bagi tahu dan kau post sebiji apa yang aku faham. Mungkin kau interpret lain, lepas tu posting kau pun lain. So bagi aku maybe yes, maybe no, we don't know. Tapi bagi aku okay je ada benda tu. Maybe you gonna take some time to go through all the confession. Baca few, memang betul Ash cakap through many negative things. Tapi for me, kita as manusia, bila kita baca benda negatif, it's time to reflect to us. Kita buat ke benda tu? Kita reflect balik, kita buat tak benda ni? Kita bukannya baca negatif, kita marah orang tu, jangan. Kita reflect kat diri kita, kita buat tak benda ni? Kalau kita buat, bila kita buat? Kalau betul kita buat, patut tak kita minta maaf? Ataupun patut tak kita ubah? So it's lebih kepada self-reflection. Aku kalau baca benda-benda ni, Saya different I agree dengan Ash. Sebab jangan jadi satu platform untuk you nak bash orang atau nak mengumpat orang kan. Itu tak bagus. Dan bagi saya percaya kalau you ada buat salah, you buat tak betul apa kurang, you personally tahu, kalau dengan orang tu saya buat personally jumpa dia slow talk, minta maaf. Itu the best way daripada you keluarkan statement dari confession tu for what? So kita human, kalau you salah, okay, you pergi satu tempat ke sorot, you pergi minta maaf, make confession, beritahu kan. Orang tu pun tak tahu kan. Orang tak, siapa pun tak tahu. Easy lah. Okay, alright. And on drama salah. So that's all for today's episode. I would like to thank our special guests today for our Riot Edition Part 1 and Part 2, Mr. Flair and Mr. Ash. thank you Nezito, thank you so much. Then, I would also like to say, before we end our podcast, please like our channel, Zito, Facebook, Instagram, TikTok, anything. We post combos, and then we post anything. And then don't forget about Revox. They also post their own content as well. Follow their page as well. Follow their faces as well. Yeah. Don't forget Ash. Don't forget Flair. Balik. And then don't forget Ash. Win. Alright. And then before we end, I will say one quote today. When you feel down, don't forget to say I rise. Alright. Alright, and I would like to say thank you so much to Kopi and Pantun, and thank you so much Abang Khairul for letting us this podcast studio. And Shout out also to Baby Duck shout out and to that. Psycho Production. Psycho Productions. Yes. Yeah, happiness. Yeah, alright. That's it. Thank you guys for watching, and see you guys on the next video of Baby Podcast. Dalam arena panas marah kopi dalam tangan dari sini.